Satu hari ini. Juga. Ara masuk nih. Recording. Oke, mulai kembali kita. Mulai dari Tuhatta. Rapot Jum Perpudi kita di periode pembangunan tahap 1 5 peletakan batu pertama. Jadi Sharon nanut satu peletakan batu pertama sampai tanggal 25 cara waktu be rapot Jum. Ada sesuai rencana tanggal 10 dulu borak ma na boidohot tuhuta tanggal 14 patu pau ma songon napak tilas nakpen waeng dalam tidak dalam arti yang sesungguhnya olan jara mahita tu yang kita rapot Jum songon ada sesuai rencana tanggal 10 dulu borak ma di Makata na boidohot tuhuta tanggal 14 batu pau ma songon napak tilas nakpen waeng dalam 2 hari dalam arti yang sesungguhnya olan jara mahita tu yang kita rapot Jum songon ada sesuai rencana tanggal 10 dulu borak ma di Makata na boidohot tuhuta tanggal 14 batu pau ma songon napak tilas nak paput olan jara mahita tu yang kita rapot Jum songon ada sesuai rencana tanggal 10 dulu borak ma di Makata na boidohot tuhuta paput. Tapi Oke. Mula tema dihita, mula yang dituhatta. Soalnya rohani nak kiningan oma dihita rapat perpudi di program boy berhoror tahap sada kan. Tahap sada artinya mulai siap perencanaan pakatayon di pasada di napasada hotahi hita di huta. Oh karo Parmalang. Selamat malam. Parmalang. Malam. Mantap. Tahap saya mau dohonon sian na perjulu hita sian mulai mengarang-rangi dope di hasada roha, pasada hotahi di huta, satu pangarato, satu nang dusta hita, satu saunari, masuk mahita tu acara peletakan batu pertama pembangunan pertanda di Kuta Sanada tu dohot peperan. Jadi om kita rapat parpudi. Jadi tanggal 10 dulu, saudara kan tanggal 10 tanggal sia. Tanggal 10 dulu ya setengah. Borhak ma akan nagui madohoti napak tilas di tanggal 14. Dohot titik kumpul di Sipang di Silakitang Sipang Parmorangan jam 10. Atau sebiasa ini. Jam 10 pagi yang buru abang Parsamo sudah jam 10. Dapat duit. Yang buka ada mik Parsamosir. Mik dan dibuka. Boy lo jam 10 non. Jam 10 non di dang marjajja walana jamwalu ma kapal ipe molo siatan na molarong kesempatan kapal jamwalu seneng bulan. Mudah-mudahan boy. Oke. Jadi pinator semacam non hojo rencana. Jam 10 marpungu di Sipang di Silakitang Sipak Parmonangan.
Bina sana dohot nasa sektor Medan Siatar ima sunang na mungkin dohot tu bereng Parapat Samosir Tarutung dohot na Syakuta. Memang nang dikonfirmasi dope peserta piga halak alaya terkemungkinan sekitar 20-an orang nih masuk. Alai prediksi masuk on. Nah kalau dipasak ke sepenon jumlah peserta. Jadi ya ini non borhak ma tu Rianauli sekitar 1,5 jam. Jadi saat mandan Rianauli kira-kira 10:30. Nah mulai kita acara ziarah nih acara ziarah mau kota Taihan menatuari do Pak Putri do Sekjen bentuk nih ziarah ta payason campur deputa do tabur bunga sambil menon habis songoni ma sambil masongon ma udah ko saluja minum kopi ma do malang lapet. Jadi Pak Putri ma mengurus bunga ada beberapa usul tak pola tabur bunga tabur bonot ta alanga tempatnya puta na di Sibako na di Rianauli ngasih simin sok songoni ingaran puta na di huta ngasih simis sude jadi berupa bunga na di botol macam Isi no. berupa bunga tangka nah di botol cuma nomor tak baru acara ziarah di Puta Bebit Naingol sekitar sajom di 1,11 1,12. Nah sama ini penpui mahinta tutarutung dia bunyi abang pertarutung kalau kita kamar dopu. Nah, jadi lapet ngadi pesan abang pertarutung. Oh, lapet naking nanti keperluan niai ngadi pesan abang pertarutung. Habis berdopu bisa tarutung sekitar jam 2. Porhak mahita tu si gotong. Perkirakan perjalanan 2 jam kurang lebih. Tak mahita tu si gotong hira-hira jam 4. Langsung macara dilapor na puta mardi pos perjuru meta sesiap bulan. Talpe sama di pos, saya ini mencoba keliling, opuatuno, baru perpuli manon di Lubas Mamora, tu hinabornya putak Marbona. Tersongoni ma acara ziarah, mungkin budari nei, boleh mahita mesarian, taring waktu acara tanggal 15 pendetakan batu pertama. Tapi nangi donian tu panitia dari buta asal disusun nasida acara tersongong dia mah acara na lazim di pendetakan batu pertama. Jala pindah buat jual laporan tu kita tanggal 3 teh nalau natu perutu. Piga na salpu nunga morhat utusan syakuta utusan syakita par opopu opat talak tu tarutung mendapat tun hula-hulai Utagalu. Laos di dongani abang misir teh abang pertarutung Gabriel Aisyah Aurel Opo Aurela rak dona sida mendapat Utagalung di tarutung jalan ngamarune be tu ulai dia non hadir dona sida di penetakan buat pertama. Jadi ada taber mana jumlah nasida dalam asata boto songon na pengalian ganti nyongkos nasida dohot pas itu na tonggi mamereng de haror nasida man no tanggal 15 mungkin nang boy konfirmasi piga halak kala hinaro alai tabereng man non tahalas somma menurut sedia pe nasida naro piga halak pe jadi alai ngabar janji nasida ikoror nasida hadir nasida di penetakan batu pertama.
Rasoni sian setarutu lanjut na sida tua puta tu ulatta silitonga ulatta si semaju tak warjolo siona runggu jala marune sudi jala ngambar jaji na sida tong no boy hadir dilanjut na sida matu silitonga jala silitonga pe nunga ada besudi jala ala memang ada piado memang udah tahun si maju tak do silitonga na di Sepahutar ada silitonga udah silitonga apalah hula ni bapak ni si anggi tas siaposan parduduk siapa gabila sidut tong hula ni bana hera menduti mai bana tu si jadi mau si maju tak ala ada ni bana ala roket taruh DPR siani rotu uta manggil dukungan jala nga ada be udah telepon ben naga umura di dapat nasida udah tapar Sepahutar ini masalah tabunan mungkin ngambar dala kalai sonari manggokot udah tabunan lo takapina HP nga di pesan nasida pandok ni Ahmad Denis sekitar 120 kilo mah alai 2 hosa itu kundo 50 hargana nasa ono 10.000 sa kilo di bakosa ala ikon kita mengharap tu borong-borong anggo di hutan dang na pitura pinano itu borong-borong dua lapun nasida jadi laporan di panitia di hutan non sedian non kabiaya natusi jala pengiduan di Parkuta apa panitia di hutan setiap tahun hepeng tukaran 20.000 sejuta tukaran 10.000 500.000 jalan untuk biaya pestai astabuan hepeng kontan jalan ni koordinasi hondo sekjen asa diatur ibana hepeng kontan sebuah nun nilokon tabuan sekitar 20 juta tersongon ini majo songon laporan dohot terencana tu napak tigas asta tanggapi kita selalu tersongon dia mbak arong mungkin masukan karena dia rupanya rumenggan si ulah tak akan melengkapi akan perencanaan nasa mati kita selalu Parmanang majo langsung dalil ng binigay suara na. Bahasa itu rawa. Ay, nung langsung dalil, kami lugu ni memang apa. O nang mula satu darah kami muncul. Marni wala naning Saya batu-batuan HP ku. Oh, HP itu batuhon. marpangkas pas. Batuhon HPI. Jadi alayon nunga nga merubah be nga sehat be. Operasi deh. Jadi bulus mah ni operasi on tuntas ni jadi nga boy be. Dak polala na dia gawe dak ya dohot. Ay dohot tiba satu kipang. Mate habis baterina. Memang sonido HP nang matua, HP ni nak pensiun. Di oleh ate mak nga boy be. Mulu menurut tahu nggak kena dinggani rencanai. Olah non mungkin perlu konfirmasi molo na memang borhak do tu ziarah tu puta di Rianauli babia naingol. Perlu data na lengkap artinya kan 3 halak ma hamuna na borhak tu si asa artinya naing di dokon HP hola tulu hala ko batala don nok kamu kan. Oh, setabi teh ya pra. Salik unang teh lupa unang lupa. Jadi anon na menyediakan kopi teh di Rianauli iboto ni amani olive. Iboto ni bapak di olive di huta. Iman no mga lopa kopi tadisan. Ngana uli bei ni kuhami. Jarang ngari ban bapak sulit buah-buah tu ala itu
Jeno Nah, tinggal mau lihat mah di halak itu. tiga halak na buiro. Terus ini mah. Mau lihat mah di halak itu. Inau kalau adong do memang keluarga tadi sih mau lihat perjulu. Jadi nahu maksud molong gawe mewakili sahalada tu kita anon nalau tu si bemulubuin yang satu ba unang mau kurniakan di data mana pasti pangaratoi do nasiak kuta. Alanan yang peparan putih selada itu kita ning merulaun merziarah. Selain asa di foto halak itu menyiapkan gelas doh tak kopi ke dia kan. Allah. Jadi perlu do data na konkret adong dope waktu misalnya nasiak kuta sedia halak itu pasti mak semobil dua mobil. Nasiap Medan tiga halak nasian dan atau golongan kelompok ini pangarato mulubuin yan kelompok pangarato lengkap manyan lengkap dalam arti mewakili kita obat naupu adong madi nasiap pangaratoi nganggo nasiap kuta nggak pasti ulala mulu adong do nasiap kuta nggak pasti terwakili na obat pun nasiap pangarato do amunan nasiap Medan usaha kamu lengkap adong kecuali mulu adong ayarong dari sini teh peparannya putih sepudan di Medan Adong usaha anggini si Rollin Arong. boy do hira-hira na ke Medan ni Parmondo bereng bah. Masuk ke sana moldo. oh iyo ay mau maksud atong mulubuin ya kan borhat madapoton opui naingol peparan na lengkap siap pangarato alay mo lutuk pedang lengkap siap pangarato paling tidak kan non opo sauliling do oputan na siya dulok siapa ari ko na dong usaha kamu siya oputan sauliling isi mano yang nabuhi na ujono rotusi di selain itu udah keterwakilan si Burha Buaroi nabuhin na mana isi do nabuhi mewakili ay ma Tangarok, ang gusamira, tangarok, bidon, mulot sa sauli. Metong, ay wilana, waduh kono kuda, mulu ziarah kita tu si, unang niat kolan, waduh kono kuda, takut do, bila perlu dak pola lau tu si, alai au pribadi tu dah, ayang gudang lengkap, apalagi mana mulai sakuda tong orang lengkap. Kalau kemaparannya putar sepudan, ada saya usaha saya mudah-mudah mbak. Artinya non mau duduk sah di si badak pula dibeda KB pangarato do sakuda. Alai lengkap mewakili ibarat ni madukata sada-sada mengenai berbunga mengenai mersuap mewakili peparannya putar siakangan maju misalnya. Tak pula di doko perwakilan di pangarato mengenai perwakilan di Sabun dan Pasugit. Alai lengkap. Langsung Peparan sa dada tu mak. tangarok. Nara sekatan no. Betul, ba mulu kira-kira ada kan masih sekat ya tong alai mendapat tuduh do bahwa peparannya pui, papa hupuna ai do noai atau manang cicik na. Parponan pasu gitu maksud tu langsung masuk di peparan yang putar sa dada biara tu sih. Ini nama alarm rencana untuk Dumi mesti mulai dilaksana tanggal 10 dulu. Probat. 10 di HP ulah tanggal 15. Ayo. 10 berarti maksud tu ai borhat Medan kamu tanggal 10 itu. Betul. Betul. di parapat tuh menginap. Oh, ai lu mah nah maksud congonon. Tadi hari nama hamu lau susungun nama dulu perhutanan putih. Tadi nama sekalian no. Mula na mampir masuk di Gijang di Piragot. Di akhirnya kan teh. Janji Raja. Baru siani mana tuhuta. Maksud tu memang maksud tu bagi kamu mau waktu. Mulu nggak sampai adong istilah napak tilas
Aisa sitong na napak tilas guar ni. Ay di tahu kamu non sonalau medulu mengenai dia do oputai. Kalau na mampir do pogu do di jabunia bang opuan nabil. Jadi mulu nurut tahu ba kalau na guarnion ziarah tu aka opui dan napak tilas. Ziarah hamuna lau tu oputa di Sibako. Habisi ziarah ma di huta. Habisi lau medulu lau untuk tujuan jiraja. Jadi ada otik lau medulu hutanya oputa bekas hutanya oputa jajiraja asa taboto sedia terdisima anggau ngahubo toi ala jonoknya do tu humanami dia dui kanu tai abeda Pak Olip haduan arong jadi bupati di Tapanuli Utara saya diboto membangun debuyak hutai peperan hutani oputai Ate bigay Pak Olip ba ate? Perlu boto rencana boto munai kia oputa marhuta di Jajiraja dak songon na kondisi noaing na di Talpei mangna na di Tonggi mana na di Lubat Simamora gitu toh. Jadi idong ko menurut tahu badin selain na iba aladang boy iba pang mulak bading ka makerejoy hamu di si dia mah na boy atur kamu mah sudi segala acara. Mahulala hatasian Malang. Mulai mulai mak di Parmalang. Aparahan nama nian wakilnya nisan Indonesia Timur bah. Aparahan nama wakil sian peparna putas ada tu na berdomisili di Indonesia Timur. Surabaya Timur, satu Indonesia Timur. Satu Sulawesi, satu kali Papua. Dulu hal bisa tahu puang, bayar kok kamu. Ada. Ada pusat terjom baik. Nah. Pindah sahab majo tu Pak Olip majo. Pak Olip. Di mulai hati mah dihita salu na. So nama bain sada pendang atau pendapat. So na diceritakan na bang nak kining. So nak tanah tu ziarah. Mulai sa tanggal 14 satu tanggal 15. Nah, ada enggak nih? Mulai hati mah. Kedua hembuse masalah najara musena tu Sibako unatu putapu bebiat nengol sesuai dengan pakate tanah terseda ngahurok ke betu botot tatu ilai tarihuta bahwa arong ro keluarga ta pinopardo pumardipos salah dia tu lau jara tu pu bebiat nengol. Jadi halahi perupani las rohana. Jadi do kondisi daro tu eu tiga halak. Buah permanganan indah sida. Nah, jadi 4 orang sesuai dengan konsep ini 4 orang dia bang kedua molo holon najara do nasida sonok konai cukup do holon na istirahat do minum kopi. Habisian no, kamu menyiapkan kopi mang nate manis, buah nonna tutubui, tu patungi bariku teh. Jadi mulai hati mak mulu ngasongoni, mina nasida. Jadi masalah mulu sata lagi jam 12, atar disuk kuda rupani atar baru. Permanganan Indonesia sida. Jadi 4 orang songonatani kedua tepola mangabe anggori riana udi baniku tahe. Jadi sudah rencana ni lebih munai abang. Mengenai nih, betul kami ke pangarap tu senang gidolimu. Upumar di pos, aku serau kami bena. Tua bang ni bapak ni Paro di hutan. Ibana mengambil sikap dia menaudengkan ditutup ibana mesudi
si saya tahu kami di sini. Belum mengenai akak natahatai masalah kerja dan putus salah dia itu. Tersoni apa pendapat saya tahu. Anggi dulu muna buti mak penasaran sama tuh bang. Mau lihat deh. Ini dak pula bawa musawa taringot bocoran taringot tuai. Ya na bocor. Ada bocor. Pakai saya dari. Itu tuh. Masalah tupat. Tetak dah miro nagaimana pahi anggota tuputa salah dia. Oti mang nagurang marsugut. Kukirip pena. Las maru hatta super jodoh. Alana bertahan pena. Amin. Jadi si mestanya kita rupanya tidak karena marti dulu. Ido. Kata pasarian sehat kita selalu. Itu paling utama. Amin, amin. Nah, tidak ada pikiran otai asa sukses. Anak terencana ini terlebih pada batu pahon. Tubuhnya putus selera itu. Tuh hari lain kirip ya bang. Oke, mantap. Nung lewat tanggal 15 ba? Itu sebelum tanggal 10. Ido, sebelum tanggal 15, itu na pornusian hubereng. Paling lama tanggal 14. Di huta, asa daun ido. Ido. Masa tadi itu. Jadi nataman nominalna saya dia nomor 2 Mei. Ada asa daun ni jalan rak mangulahon, rak manupahi, rak manuhuk di udaonon. Itu na pornu saya. Nah, jadi kan materi seruah soni di ono kunang yang di ini barison di inisiatifmu terma jumlah tuari rupani rumah kata tanah tuar sada terlangsung beko jumlah tuari mudah teman pagya Cukup spontanitas itu. jadi yang kia mak dalam dari dan non hasada ono di kita dung tabayan peletakan batu pertama di Pertadunyo Puta. Jadi nilanjuk ma tu bersama sir nama mang nana sapikom majo. Ido Anggo kita sudah hata nama kita tong. Wah, pola orang si bang. Dengar situ. bersama sir dan sunos dari debe. Ido iya. Ido Nababut ke Banglo yang dorang. Ido. Kaya nupukay ko. Nagudang di mana di tu radang. Wah, turun dong. Oru jua. Tulu-tulu aku Oru wi. Bang, baju sani. Jadi melihat mak sebetulnya nak pola gurang mesti tabak pun. Alana nadakon ni panitia ima inti nasuri. Alai ketika ada ngusul naking madok lao hita tu jajiraja langin informasi na hubege rencana ta semula kakya usul hon mololaw di hita isi taban manyan disi songon batu parningotan semacam pilar. Ingat tamu depan orang penetikan? Ya. Tahu jak komadisi hanya membutuhkan tanah mungkin sameter hari sameter. Bayan may si tersungguh batu nisan dari kuburan naik kotai. Arang matulisan dari sikan di kunatiki. Ternyata ikan dang jadi tapa ini kan? Down. Oke. Jadi mau tatorus sedon ni mana lah tu jajiraja. Cuma nusul ni dawan naking, kan? Harus si patu paut taisi pertada na tutui tala tu sih. Baru akon. Ubigi siya dongan ngari pari formasi hon. Ang kiniba parmalang apalay pe. Ula ditanoin na mana, tanotan na mana. Ay di rok tanaw namin sinarako. Ay to. Ay hubigi barita na tanoni hang kita per sitong-hitong ginamay. Jadi molo tohodo isong diceritana, kita jarah tusan, baik kotak kasdo persetujuan ni parsitong-hitonggi. Contoh namlo, masalah holam mabay na hay tayo semacam peringatan, tabay mabunga di pot, bunga hidup kan. Mami ako ni hita di tanoy kan, sonatano
dang tano itu pangipangan di parsitong kitong namai mulai detik kosna ba iko parbinoto halahi di si upado na kitunero komuna harapnya doro aku sebetulnya ro ahang kita parsitong kitong sebagai utusan siam Medan gimana cumonok nah HP danganong nabuhi ko kamu naking jay sungod diro kayo na naman Iya. so nari sungod naman panitia ikon arong niyan ikon di bawah tu sebelum kita laut tu siya ruat tanggal 10 sian hahang kita nama sian hahang kita parsitong kitong ikon arong do ikut serta ibagasan 50 mola syarat siya na roho niya kalahi sahalak tu syakuta tu arugarnian tu terus mengikuti perjalanan ini sah matuna jarah hitan non tu simin oputana opat sahat tu jajiraja ima kaitan na hurokoni tu perjalanan ta sahat tu jajiraja ikorang mereka pasti natong molo halak kita non la tu si ang sian ang kita siapudan nakikanga nganong syakuta lo perwakilan nasire siya kalaho bohado patak kasamujo tuhuta adong nona pasti halahi parsido di hari di perdal di JJRI ima molo saras sianau Setiap juga bang. Halo. 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 Malang. Tolong. Oke. Atar songonon. Di suku-suku ni abang taring tu perhutan yo putai. Memang sonari satu sonari ni kuma. Ahang kita parsitong kitong gido kerejoi. Alai informasi nahura pocian natua selama 3 hari au dihuda sepanjang tahun nasalpu bahwa ada ngarung dope istilahnya pakatayon bahwa Malam milik ini parsitong kitong gidau. Adong do aima hatan nasida adong do tikini haduan hata-hata bahwa tanunyo puta doi. Bersama dope. Milik bersama dope. Ima menurut pandangan ni tua-tua na di hutan. Kolano tikini ketika baru tiki agak kurang harmonis nama sahai kesepakatan nalau mabain bertanda nyo putaon unang maju di hata itu sih. Alai pada akhirnya ikut cahak dotusian non hatana. Iya. Kalau non mau apalagi masongon parsitong kitong kini nama dok dengan syarat-syarat tertentu dak parsidohot dan lain sebagainya molo songonon maka dak pola haru dia harus besonari ditonjolkan alaina jelas disima parhutan nyoputa adorakso lau tu lubati mamora lau tu talpe lau tu duluk siapa lau tu stonggi-tonggi buado ceritana gabe holak kalaki mengelola tanonio puta na di sini molo nung di betul yang dikelola urusan ini di huda mai ngaro ngak konsep di huda ubg berkakado anu kedua bainon nai mangna per oppu lain lebih cenderung mapar oppu kalau par oppu duan non tentu untuk artinya bagi opak mai mau bagi opat beunggudang bima no joput lah umoti bima di kita perlu bersama mora ada unggudang kita membagi nasa paropati
Alai akan hata-hata beriku na namai. Ima rupani akan hata-hata dilapo akan sambil minum tuak. Alai dang arung dope ketentuan na artinya bahwa hanya milik ni parsitonggi-tonggi. Jadi maksud tua bang, mulai pedang dihatai isonari, dak mulai kecebenon na jo perted da sonari di sini. Balau maju tu sida, badi bereng disodo putai. Pemerputu-putu didokumentasikan. Haduan duk selesai rencana tahun, ikut beno taduda perted bang nasongon buat meronoku beton di si songon na di kota nanduk nia bangi setinggi 1 meter kali 1 meter. Puta ni opu, ayo puta Raja Buksu mana yang parpudi di sini. Mengenai puta hajuruan, do puta hajuruan. Yang gue ceritai di sini, mana yang puta hajuruan tuh. Ayo dong ingat tuh. Jadi bilana dak pola ikon nak pesodo hotano parsitonggi-tonggi pangarato ayang gudung dua dongan no dohot nasyakuta dohot turianauli pasti dua dong di si kelompok ni ahang kita parsitonggi-tonggi lau mah tu sih Iya. cuma dia punya putai nama saya. Oke. Ida na hupa pasti tonganggia tu panitia. Sian sudihi tanah opatop, terutama sian oputa peparan oputa sasi tonggi-tonggi. Iko memang anong kepastian sonari sebelum hari Ahad. Parsidohot adohot talah jelas di haro korna parjarah ni. Ima pangidot tu panitia. Hubungi hamu ngalahi. Anggota Nadi huta. Halo, anggo hal na napaktilason mang na jiaraon nunga hu informasi hotu ta jarangani do ropaning Roma hamu sama motor syakuta mang naisi menanabui bila perlu bui dot akai nakta balang na piga halakan non nauli mai mororo takai nakta mororo orang ama sudi kurang naulina niku jala boynya mewakili oputana opat nasakuta. Jadi tadi jajaki memang ini cuma đang dikonfirmasi rupanya memang peserta piga halak jala akaise. Dalam 2 hari ona Bang Bui menoni konfirmasi. Oke. Oke. Ya. Oke lanjut tuh Mak. Ima, jadi kan molo perdalanatan non sesuai dohot rencana on kan jelas be urutannya mulai sa cilak kitang rapak mah ita sa cilak kitang sa isan maracara isan pokoknya sekitar jam sada ngamang asati tarutung mga siang ima upaya kan ido jala torsorot tadon noni sadari sampai sore ido aking disunggung parmalang naking ay marsugo na mapestay. Baharo persiapan tu marsugot. Berarti persiapan tu tanggal 15. Ikoranong jo kejelasan non, isya naman niya po non. Aka naking terutama harong pinahaka nga boy non paruta marahay. Nunga. Berarti hepeng na sebelum berangkat talahi ngadong. Oh, yung sirat eh. Ito to. Ano kaya bang? Emang ada borong-borong do. At sa mga borong do. Ikaw cash di, tunay di. Jadi, Oh ya, iya. nakikan 20 juta hita. Lo, hamuda pa langsung mabudin doon di sisa di hari be. Dohot akka persiapan nasing na membutuhkan uang tanggal 10 pati. Ano? Baru non ang kunang kubayan non. Urasa abuy pasahatot tayo pasahatot mo ni panitian no ni na makarejoy di huta. Panitian na. Oh no. Panitian di huta. Ang hudulat ka nga jelas si hudulan? Nga. Idi ay lubat si Mamor kan? Biasa ba jauh persaktian. Jauh na perdona.
Ay, sunod na itong diba? Sunod doon na hudak ko nang giya. Ikotsyadus ni Roha maniani. Alana sa butul na molo dihita do ulang tahun wain. Alana molo halak bahasa di sepuda do molo kudulan. Ido. Jadi di talpe maniani. Angko pemikiranku. Alai ala pos doroha poroha naung sia sedeni rohani na di hutaro mandokoni di lubaci mamora. Songoni mana maksud tu? Unang misalnya gabe atau emak lubaci mamora pak unak songoni. Daw nga bang rapat dona dihutai taring utusi huingok doi rapat bahkan dibayar do alternatif mulai dijajaki mulai satalpe satu akhirnya sitong ditonggi satu dulu siapa baru akhirnya baru lu baca mamora mak artinya keputusan bersama doi. Oke. Tikos dosongan dan ini abangi memang ikut disiap pudan. Alaingan dijajaki bahkan sampai itu dulu siapa berurutan. Nah, ya ladang jabunya pudona pe dak pola kononi abang ketuai jabu persatian, edang jabu persatian tai. Ya. Untuk salah non bahasai bigi akan nama. Ya, itu ada kelontong. Itu hamanaton marno tubuh songoni lo artinya kesepakatan bersama dari di Lebat Cimamora do hudulan. Betul. Itu tong. Nah, baru persatian. Iya, baru tuh panitia nama museum nonon. Molo jumlah nih itu lumayan audisi. Kan nggak boleh diprediksi hamun wain. 3 halak sudi. Wah mungkin do siati tadi jauh di jauh sudi. Mana iko perlu tidak berarti mola perlu do tidak informasi itu dah sida saya sedia tidak dia laman. Tabani hitan wain hula-hula tama do siapa ngulani huria. Olo. Lahu bulan audisi. Asa sahatan no tuangkaran ni pinahat sariye mana. Si 3 kilo butotta. Kayak ngari buat 120. 120 halak. 120 kilo. 120 kilo. 2 hosa. Saya ada masih 70, saya ada 50. Jadi si 50 iban no banon na songon Dengan warna. namar warna. Oke, cincang sudah ikan ini bang. Oke. Olo. Oke. Baru arong nono mangalang pinahan lobu, sudah no mangalang. Mau disamo siri mana? Pinahan lobu pe konanong do banon naso marmuder, naso margota. Nah, ikut satu situ ngasa detail mana no di babu tu utalana. Bolo hitan non tak sempak behita mga turi. Ala sadari ipul do hitatong. Mardalani. Ang sa informasi o tugo to sudah na persiapan ni saat tu di lapangan. Di lapangan ni mana? Na perlu di lapangan. Tiki pilataka batu pertama. Makan minum kopi tes lapet. Satu kebutuhan pilataka batu pertama sendok simin dohot warna batu, 3 nama bayon, simin, pasir. Baru mulai sama sini mana ibadu adat. Tutukang, lalu sisima penyerahan. Ada nak merdebatir di ibadi tandok kecil di mana? Di sima di sini. Tukang ate. Pabor satu tukang langsung di sini mate. Iyo, langsung di sini mai. Dapat lah bayon tabe khusus pabor satu tukang bayon. Oke, iya. Jadi di tempat negara lengkap. Dia perjabaran ini benon terus seperti tukangan non. Di partuk dia itu nasida. Asa dia terperhu besar itu sih. Dia dapat di partukang. Dia tuh hula-hula. Oke. Iba jo sa otik seni ba. Mula tema di abok parsamosir naung mabayak kapandangan. Anak isok ko bereng horas di abangi.
Oh, si Tuai. Itu Horas. Selamat tahun baru, Abang. Selamat tahun baru Abang Bah. Selamat Natal terbaru. Selamat terbaru, Pak. Nakikita sa martediyad do kaya gabi sa una urak tayo sa itong gabi mo pa no sa ato si. O nga martediyad be, ngayas be. Iro. Jadi molo hita tong Pak El Parak pala selamat Natal behita. Ala muncul do hita. Tiki Natali ang go bangon tong ondo pe muncul di pasar mah Natal do tabaru. Ibarat keselamatan Natal tabaru. Si Tobol ba to? Si Tobol. Si Tompol. Potong hidup. Murah. Jadi satu dia nak kini bagi Abang nak kini. Satu dia nang binigim nak kini. Nga sa una patangitangin na nalay hurak kutu siya no kubay pandawa no gabi sala alay mangyuton na kanay hutama. Akan nama sa di hitan. Ima nga din ka kubigi. Nga din ka niya ka eh. Orang apa masuk Kuna tokan? nido. Ay disurati do ka pandoan niya kaduani do tong may. Unang gabi la butil sa radio. Terekam. Ada Terekam. rekam. Direkam do adi. Profesional do sekretarista. Mantap manggo mo direkam. Pula arong pulpen. Ay naking na ko ni Pa Olivido so na mantap ba. Ay lang barani ba. Padang gursolo ma ang usang batu na de. Itu dah pas. Sudung gabi ba ni anggur. Angkatan 19, Pak. Angkatan 19. Dongarong bati baru pe barani. Ali balgado ade. Paulid. Balgado batu nai. Atung geleng mana belga pilas marawara bersugut. Mantap. Marbau tadu marbau huli maning emak. Oh, Orang si butong mati si birton dia teh. Oleh teh mak. Jadi ima jo ada anggo hurak kutu si lu anggo nama saya jadi mulu berpada putan non. Saya binai dan non nakka nahua ge bidang dangdung. Minang kartemu. Iya, jadi akan ulina dengan na kaya di patu pa di huta. Ba ima yula. Ima siya kesian so siya na. Oleh teh. Oke, binasa mak. Tunda sampai kau meluk. Enak pula biar aja. Tapi hape pula siya tapi ya toli ma. Ay na may nang linaring ka mate sudi. Pula si komentar beda pa. Ba, Na mulak kita no aing ba ngapa jumpa kita no ibototan no dia diri na uli. Mana itu? Data hamu majotong no pasti hira-hira boracam medan di sema. Oh, jadi majo hira data-data na kasarna teh. Ate. Waduh, kira auto dulu. Kira sudah. Oh, itu ate. Naruh hati itu no aing perannya putih itu. no stok kim jumba. Pola wai. Elengkak do buku Sony. Oh, beli baik do Sony. Langsung mau makatai son. Ate. Kali son penitia na sakuta. Oke. Alay nang boy jum ba sian nama. Sian happy ma. Bate baru peserta na sakuta tu Riana Udi. Ai mengantar wata ini ani katu kita pulo. Taringot ya lai ide agak. Wama Allah hobartu situasi isu di hepek baca perlu dia sudi ni na jadi ulalang usak kuta tung manulu prima na uli pangarat totai penwa sa poparan ni puten harus pangarat toan nama baini no aing nang manulu prima ta sinaro polo anggo kita ro sa kuta moldo na aka netutui do kuide tang na pola makurangi dia ka ulauni itu maksudna Sodok pihita ima rupaning arak pola arak pakurangina hulala ninna itu. Dibagi kamu do, sudi. Kalau terpilih do ya. Oke. Jadi mau lomba sana. Bapak siapa di? Olo. Nak pola nak pola siya kutain na.
Kasong ni mapadapot tuwida. Alana terus dawa komunikasi untuk kagak to all of yang mabanak kasong di situasi ruban di huta. Melalui grup TI memang terus dah koordinasi seli asahau. Satu nebleri pesa ni kokun na udah untuk takkan itu tabunan. Jadi memang langsung ngecil aja udah lah tong hidup. Oh nggak sahabe kok kota tu udah tabunan. Nggak sahabe kok kota tu udah tabunan. Ngabi ngaira lengkap bisudi. Ngaira habis. Ngalengkap bini mu matong behira beda ba. Lengkap be. Iyo. Modo pangulani huria. Ima tong akka sasotik na ina manuci pahau kan si adurak swaka rabot tiki si mungkin kasugut. Hidup iba ngai telepon nakin. Nang coba makar na budari makatai ke bitu det bulan dulu je tu gede pihak mina budari nganiku. Masuk maju ro makatai jo nganiku tulungan mantuk tutak jo. Oh jadi nang ngurupian na mo HP. Ina ma ai ba mai abang maci lu je alana. Ai tong do. Dapat lagi mana dung 2 minggu tetap baru kan lang terfokus tu sobi sudi lau marah rangit sudi. Ai si arong do bisi pare sudi lagi. Olo. Termasuk ke kamang gerak gotong royong lu penang gua pada Jinai. Kita sebui mesti Allah tolong dua jong kia. Hanai kan kondisi ni situasi ni bangunan ni non. Tu pelita hakkan ni nai. Halo. Oh songon olo. Tempatnya saya ni masa sudi asa datar ni mo. Ido saya tak lumu biak kana orang lubien non saya dibanding gejo kan ni nai. Olo. Kami cuma kata buat ini sehari Jumat maju tagari jo ala yang gori Kamis. Gotong royong maju secara masal umum niku ini. Jadi Pak Abul mengenai pangulani huria nangi bolosonau marpardapot piga huria manuai piga gereja manuai peparana putarisi arong mana gereja ni beng wakili situana manang parhangirna contohna adong HKBP adong HKI adong Katolik molo memang dangaduk Katolik HKBP dohot HKI berupa dua noni GKP Nang lupa ho. Asa tetapi mana tak sudi tak akomodir sudah segala kemungkinan itu termaksud tu. Ay wasa kon HKBP na ay bina na mayoritas do HKBP inan no muse daktabu. Jadi do kahamanaton ni nahurok ko ni komana do ita sudisi. Jadi mau taringot tusian non boron non dia cara no benotai. Ba sahalak si bay tangiang, sahalak si bay nede, siya gagawin hurion, sahalak si bay palitaga batu pertama, boron no turotay lokasi. At sa tong berperan molotong opat mang natul huria, tul gereja. Dari utama nebag mah, ayo nahi. Olo. Dari utama Besar do hita. Na besar do hita tu na di huta. Asa tong arong hamanato ni. Sensitif doi. PKPK tadi ngono kami awalan ni sawat kami. Arok kambatan lud. Jadi yang jadi cuma mau orakan Pak Apul. Itu. Olo. Iya. Ngasih dus nitahi bedangi. Nunga. Olo. Oke. Anggo pinahan ngau bikin tempat dinis sa borong-borong ni na 120 kilo 2 hosa 50 70. Ay imat tong berhubuk tu si maju noy kan kami tu lekam terus terang madang anong bili na nami bi. Abi ko bigi cerita. Iko bayar tadi nan duduk sa tari Jumat mon hera waru noy. Iswiru taro romuan non. Tutak tan noy sa itu turang orang lebih siang menut cha to mang nat sore ni ko maju paling Olo. paling Sore mas sore. paling lebat. Sore mah paling lebat ni ko maju. Ari tertaloro haro na ini ala dia kani mall ni pinahanon no di tak menon di huda baba ibing naik pun jadi saya mah saya dibagar tari do na ngon. Jadi ibu ditransfer. Itu maksud tu tarsungud dia mana ingat ada kebitulah cilu di bidang ngari koordinasi on kita kon lenot tanun udah pinahanon duk sa tempat dinna. Ate baru Pak Put. Sekjen. Jadi mulai mate
Songon naung kata-kata di bagas setikion ba molo menurut iba sendiri nakikan idok ketua do ikon bonot taruh semacam uang kontan artinya sih ba 20 juta memang adong di sini dokon uang 20.000 sejuta doho uang 10.000 500.000 artinya uang pecahan 1.500.000 mah uang 20 doho uang 10.000 jadi nama maksud si so rasa songonom mai artinya dang hita be mabuan uang kotan langsung mata transfer songon biasa tu bendahara mersugut mahar selasa jadi setidaknya pihak kepanitiaan dari Huta boy malaki marahi untuk memperguna dia narung kebutuhan na tersongoni mau rasa ba melutari waktu hepengi Ate baso ni Pak Pul. Ay memang ido abang jala memang di Huta petar saya songoni ido memang pengiduan na kibit kulit Ake dan ni panitia na di Huta inga habis be na ujala ni hami kokot tu hai itu ulah-ulah ima tarutung utagalung doon si masuk taksi di tonga tabat na budari songon sabil sikali maslamat tabar tidak dorok pergi luar kan itu noaing jadi di benar anggo ham na nganol anggo masalah kasni panitia na di Huta itu tu ngailana dak pola gabi berrahasia di bahasa dia mah sautit nana mah benganamian pola perdalera tu taru tu kale mau lihat mari tu hari tortiji diulu yarung utagalung nagabi udah o gamat tong na persoalan de belga ay tordapot so ni dengan ni hamna teh di belga tu pe arung berubah pengeluaran tu si taruh kami ya do tak akomodasi manang dia perongkosan ni akan ala tu si bahona do sede tu kan ini lain sede mati sede dua 200 nah budari barang bape sih kita tu udah tetap bulan babina do songon ya paling tidak pak nur sigaret asal dalam masalah baru dia sudah asorok si buat mana dia jadi dia tak ada warung biaya memang ini benar udah kami paling memang gue di Huta dong nol sama sekali ya masalah kas ni panitia Oke. Ya tersedia mah transferon na memang Allah oportunity banget don terbang mati mulu nanya tu saya orang bina untuk banget cuma gambar tabaikan itu doang olo alam menibang di Huta itu non sedia nah pasti itu ya tersedia ala yang ulah sono may tu abang nami ka panitia sudi hamu ka oparan dukut na di yahay na pangaratuan ni ulala uy majora nang go 10 jura la tortabayar manok ke situ pinahani era ni ko majo era majo jadi saat no pinahapoy talunasi wala pun tungan peron lo bilang no disiba na pastian no narung no paretong atakan di Huta pasti olo jangan saya 10 teh Jo tersoni mah langsung matu bendahara anu dia udah tahu koordinasi untuk bendahara bawa uni Oke, transfer me Pak Put 10 bersugut gak bisa 10 berarti artinya tong do ngadok kita mabuan uang kota kan Bogor ke sana. Tukar-tukarin nama asing majotong melawang tukar-tukar yuk lah maksud tuh nakikan dok katui 20 merencana neng bono teh kan. Tabuan masa 20 merencana tatabuan kan. Jadi transfer masa 10 naik matabuan cash. Bu amulo sekalian tuh itu sasudi. Nang mertili-tili, nang maraha. Yang mertili-tili buat lo manitaran termaju tutu 10 ano tiup pamu matu Huta alai ngang adok 1,5 juta hepeng sesuai rencana nakini jadi sisana walu satu nggak bedi tiup mai di Huta non gudang dupetok pengeluaran contoh bahkan manor bunga do hita bunga itu manor bunga habisan non mangasiak tadi saya di Itarutung. Akan betul. Mangasiak di Itarutung boy. Kan kon hepek susudina. Ngapa sih nak dikituai? Oke. 10 kirim 10 mabuan. 10 kirim 10 tiup.
Dengan catatan saya 1,5 juta nak kini hepeng naung pasti per sedia do di dokon 10 do per 20-an. 20 10. bayi metong. Jadi ngapa sih cocok misalnya itu ni bapak ni siapul. Atar kira 10 pe emang naga bisa dia kurang lebih no pinahan. Ba mari tong disimai. Ngapa sih bayi? Oke. Bawa 20 10 ditransfer mersuguk mang nahaduan sebelum pinahan datang tiup pamu 10 naik sesuai kebutuhan na adongan di hutan. Oke. Oke, setuju Mariki. Abu itu Pak Sekjen. Taringot teda naking. Taruh waktu Betul teda dah. ate baru tutup apun. Sia don nona di acarain non di Jabu mang nabayano terpeteda di alaman. Molo hidar nak sudit to ya kinau dang gabisiet. Yakin dia lain namar gor hobar tu ulau na memang ulau di Jabu kan itu nai. Gor lu saya butuh ulau di Jabu. Akan itu nai bolo di hidar nai akka pada turun nastar soni du ulau peleta ka batu jen ulau di Jabu. Alai hobar tu naruan non nai ai ulau di Jabu di nak tong gabe di ala ni siet tempat. Gabe busia jadi nung gabe di alaman. Busia jadi tongi. Alai tetap pada hana itu ulau di Jabu itu. Jadi sebaiknya tapi maten dan imu mak. Sekedar hurasan non. Ui mai. Baim mah. Dulu bang. Kau nang sekedar si pasti mah ini Pasti pun mai ban. Baim mah tedai agak pe warna ulah di Jabu. Kenapa lah songon kahana rupani songon akatu pula ulah biasa maksud tu parahana itu maksud. Ima tong di pesam masa ada tidak termasuk kursi. Asa buyan non hula-hula dia masuk di Jabu do takkan tua-tua. Di luar merkursi akan oposo. Kursi di setan non tunggu saya dia pina bui pakai. Bayi metong. Jadi artinya asal nunga adokian persiapanmu nana di huta nggak disiap pokia tidak. Jadi hari Sabtu nggak boleh dipasang tanggal 10 apa nggak boleh dipasang tidak. Sore. Pasang kamu betul dulu bang. Unang magbalik, unang pula magudang-gudagku. Dua mana nggak? Dua. Nggak ada tok tanggung 5 meter deh. Artinya diatur mak. Ay diperkirakan manon. Sudi peperannya putar mulai satal P1 lu baci mamora. Dita benon hula-hula di Jabu. Lo tak kena tua-tua. Akan apa so lo tak kena ini? Lo sebagian besar di luar. Tarsoni don nunggu berani. Oh. Namar haruhoman di Jabu bahkan. Ini tong alanan udah di Jabu. Ada di luar mak. Di mana tidak. Nah perlu tu si karena kamu mak sedia bidak tidak nutusi. Ate. Oke. Lo. Baru mi nih. Jadi dua undangan nggak jelas. Arpe ira-ira tak. Miko jadi dua non. Buan. Di buam mak. Murado. Geleng do deba. Maksud tu di Jabu pe dak pula sa so namang na dang belgak nih. Mulubui di buam. Di Jabu darat tonon na perlu Pak Put asabui terbigi makatai aka nama dokata. Ayang ko gabi mamijam sound system do hidan no musik 2 juta. Nah, setel coba. 4 juta. Setel video. 4 juta. Setel video ai takas jo suku kamu Pak Putri. Baru makuling sound system itu tong. Moro dang pangulo tung nang makulingnya. Iya ada matong molo sa mangulu molo sa makuling mana to hawanon. Alay molo makuling do mana Pak Put buam. Ay so boleh ko satu tu ahay tu gugu di suara nih. Tu si dari dak. Kalau di Jabu ini murah di luar sana. Kalau di Jabu ini. Baru makulik kan? Uy mas sa Saudi. Saudi. Nang di lo tak otik na sa gugu tik. Oke mantap. Mantap di buam mak. Apa bisa si dono tatu panitia dari huta. Jadi teringot tu na peletakan ni baju di gedung galion na laki hanay.
Hari Jumat enak. So good. Ate, Pak Pul, Oke. menggali haningan pundasi inganan ini perintah kabut pertama. langsung din na 2 meteri. Tiga Bagas duri na. beliau muna. Hari Jumat do tapi kiri barap sungon nama kata hamido bapak sidin nisnak na toari. Artinya ini narokon positif pemajo makata hamu tua hatta si bain gaberni hatta sudi. Atus ma ukuran ne asa urasa persisan no di dia no yang nak sigali utai terlumu bidak kabanuhi nana hota. Semua simbol di laut pelita kaputu bertambah sa pasti di si Oke. gimana. Ngamak katai Pak Denis dohot arsitekta. Natuari ngamak katai hamin na tulu. Jala secara teknis ngamak katai na sida. Jala gambar-gambar ni tugui nggak dikirim tuh Pak Denis. Alaya dong depan baru nami gambar di kertas nong di print. Ima baru nami man non nong di print di harotas. Alaya anggo gambar-gambar digital nggak dikirim. Kata kirim bisa di grup, jalan nggak dikirim itu Pak Denis. Oh iya deh. Olo. Jadi non secara detailan non ala kebetulan arsitek nang bero hotukuta pendekare zona abang opukei kuman non di huta na lebih detail secara detail maka itu tukang na di huta. Olo. Di haroro namen non boy maka non abang opukei ko tu tukak tak tu kadeta. Cuma toh ngabakan artinya kan hari Jumat saya ugali kami songon ai jenuh pelitahan ni anai ingaran di pelitahan ini muma iba non nasi minne asatus betong paling tidak di ano di sudukna napason olo dari mesti diutung mesti sesuai do kabar na kanino no jadi atus manoai tunggabe abang okumisi ko benoang nama ndako tupat di asa ektor jelas maksud tu olo ngaboy be ngaboy diatur be. Jadi kamu yang masih menida bau nang lupa kamu, dok pasir lah. Ai si pilih dok kan, memang sawo tikalai, perlu ai dona perlu. Mau narok sendok simin sendok garpui mana dibuat, manendok. Oh masih. Sama sendok. Ngamek kel di bawah cewek ni Jadi arpe Pak Olip, si dono tatu panitia ni tahun nama rapat terakhir dah. Galing di sini ya bang. Kalau nggak tuh di hutan nggak tuh habis ini. Nak kita nang tu dapat tidak siwar nakin ke sertanya putta sudi. Nang bui memang nang pula perwakilan sakuta sa motor pe. Ala ini lepas panitia doimu, saya ada motor. Tung na abag sono donga hubabu nak kiningan. Sebenarnya anggo yakin daw saya rung do na buyi. Alay kan huida di huta manggobar do hobar tuak kana naik sakap tahun. Allah berhubungan tuak ka materi do naik studio. Unang mapikir mo di materi yang ya. Sonari ngai ro ko panitia, baik ko sirio ko masara motor, iro tong napiting. Alay sa motor baik kamu sa ta. Manang napigala man isi ni sa motor, ima perwakilan sa putta na obat. Konarong ay matukan bolos yan pagkatayot na hubiki iba PDI kasuli no ay mo dilibatkan dana untuk nasuli dari panitia kanino nay orang nasa kuda do transport ni orang transport ni dari huta do orang transport ni dari huta do nodokon alay kan bolos sa dibirang nasida do lama no ay kepeng hita na di huta mang songon nama bayak lama na yang nason naik biaya tusuk habis sementara kita dalam situasi mengacu biaya do beno yang setep apa ka dua nabu ulah horo do na seter buji do wida akka pemikiran ni akka hami terlumu bikin itu tu na di huta long ya dak pola memang perlu do ibu menghemat alai unang galima kulit anggota kena perlu do tu kalau naringgan na wajar-wajarita patupa. Pos maroham, terang mau. Nomor tolor lah. Mau nomor tolor no bibitayan norham dua petolor nasa ekor di bawah sedari bang nggak saya be.
Serang mau. Unak pola pikir ko tarang si. Suku manggi dolit dapat oli emo. Pak Oli kami kelimana nih ya. Gua pola magawe kuater oisia. Lah. Ate, Pak Abul. Unak pola pikir ko. Informasi Dan informasi pasti mematok kalau barang tu 29 no kan ni naik. Pokok, Ada mungkin masuk turun. pasti memang mai. Kemudian no ingat tahun na tabi kiri termasuk na pasti lesun. Buku penon asa ngisi penabuin non. Oh lo. Atas keputusan. Pokoknya tanggal 10 tulu ngakon jelas pigahala na sakutar naro. Ate. Jam ni po buat tong Oke. Pokoknya no aing. Kira bolo jadi di sudah target marah orang lubin no isa mobil-mobil aing mana isa ada bukai. Ba mobil Pak Eriki man no sada. Ngabu di. Oh, atar orang lubis semua ni man no ni. Oh lo. Jadi tu dia pe. Aru ingat. Jadi nama. Jadi jamna matok patak kas di mana. Jamna asa penjepang yang mati. Ngai berkoda di grupi hanai programi. Tong ni jam 10 sa di Silakitang Sipang Permenangan. Sani man no tu Rianauli, si Rianauli tu Tarutung, Tarutung tu Huta, mampir stok ke Janji Raja, baru tu Talpe, tu Stonggi-tonggi, tu Duluk siapa, tu Basimamora. Oke. Berarti pertemuan non di Silakitang mate. Silakitang Sipang Permenangan jam 10. Pasti nak jam 10 lah kira-kira bilang ya. Jam 10. Jam 10 mak. Harap yang sih. Anu berak kayak nama. Nga terekam benak kita hena natahatai nak kini tu ngasa betu penelitian dari hutan kasudi kan. Orang pernah tinggal teh. Jadi itu Pak Apuli dipastihon naking jaga loke. Akan nomor mutusi aharupe. Menawa kubasi molo roron no panitia sian ni nasida romang na pigahalak. Alay di hutang arong na magkarejo yun alana. Perdala na sadari mahitan nun nasiyarai. Anggona tu tarutungan no nak pola panitia pedohot. Karena tua-tua ima. Nasa doho margotong royong. Maksud to, kurang tertinggal do tu persiapan marsugo tu tanggal 15. Ima to nga ba? Kurang tertinggalan no ni. Baru mo se. Naro turian na ulian non. Unak pola na do. Nasa doho tu gotong royong ima do turian na uli. Baru ima na kasinakian di lapangan. Pelita batu pertama Ahana porno tu si. Biasa ada mangalang lapik do isi. Lapik tidak gurgur. Baru muse debatir tu tukang. Lah di sima ima pa tu tukang. Ate Pak Apul, may dokon nak persiapok dian. Laos di pendeta kabati pertama iman non pabor hatut tukang. Di pasaya ada madisi. Laos di sima tabain pabor hat tukang. Aing mada ba tapi kan arong do tikani no aing. Sementara hita lang magkasay do pito tukang masalah ahana. Aing nga hopar do nuni naraku. Ang na manguloy sa kupat din singa di uloy cuma sa na udok ko ni kan. Jadi na tahatay na hopar law ti mana da arong do pita magkatay ka ni no. Anggota ng tusian non makatay man non abang upukay ko asabuin no secara teknis na sila makatay sa hatu biyayana. Ate upukay ko. Dolo Romani. Ikut moloi naboy na hatatayan no ni Malami. Olo, dolo Romani. Sa na siya ray Malami Malami matahatay ito na sila to partukang. Molo tu Pak Dennis nga warbiso ni. Di perkarejo ini no nalong madua masam ni si. Karejo na boy na ibu di handle tukang dia. Na boy na soboy na si gotong royongan. Asal dipisah ni mana non. Karejo na di handle di tukang do na di gotong royok kon. Contoh na penimbunan kan? Penimbunan itu pekerjaan yang bisa digotong royongkan. Asal dibotoy mana anon mana manaksir upalo janasidan non di
di lapangan. Orang kau tiba nih. Jadi kau terbuka untuk kita non pas duk saya jajaran non meruas-ruas kata-kata emang kita borong ini. Mang di jamuni siya mang na di jamuni mang uday. Jadi sa Zuma tukang ni si. Ay do na marsile ka do itan do tukang ni si. Ido. Ngaman tak be. Ido. Arang no Pedro Roham. Nakin hepeng mari transfer 10 juta, lau mana mangalap pinato si borong-borong, ngaberes joy kan, baru ya, acara di AI, diperintahkan batu pertama asaran cakamuhian, acara susunan acara, mulai sian labor hatan tu lokasi, acara di lokasi, kemudian keterlibatan di Pangulani Huria, so dia hula-hula, japiga mulai, sianya non mula matu huta, so dia carana di huta, isi sibai tangiang, isi sibai nah dan sebagainya. Saya bilang usul, mula menurut tahu susunan acarai tapasahak matu abang opukiko atar songo dia mabiasa na nga hudala nga juk di bereng di Samosir ula-una songonon. Jadi misalnya urut-urutan acara nah harus dilaksanakan borhasian Luba Cimamora, habis sisa ma di lokasi, asa disusun abang upuke kotong acarai. Artinya di lokasi non langsung do tu Pangulani Huria, mangna jolo di pasah do tu tukang, mangna jolo di bayak. Artinya adong do urutan ini kan. Isi perjulu menedok simen itu meletakkan batu pertama ini. Saya ada perwakilan ni Opudo, Buadon no peran ni Huria dan lain kahula-hulata. Jadi kuilala nggak biasa di bereng dilaksanakan abang upukeko. Abang upukeko menusun acara taring utusi. Unak pula tuna di huta be. Ima menurut tahu. Jala kon ahma wado. Iden noni. Anggo ido akola na ulan na maulang ko idon non. Anggo urutan ni ngabuin no tabay ni holan naman non holap pinisoyan tu nama sa di huta man non. Nama sa di huta tak do hita tu berbelang tu si. Anggo nama sa di Samosir nga buy man noni patorang di sana. Ima to nga bang. Asa abang mensinkronkan nah di hutan konsep jadi ide Samosir. Jadi betul. Maksudnya abang mah bertanggung jawab tuh sih tersoni maksud tuh abang. Sabil meta hatai borong ini. Imat tong. Itu prosesina kan. Iya. Berdara do kita sakuta tu lokasi barang mundo barang na. Iya. Ubaga mana melu merdalan. Ai molo taju Huria. Satebjo molo taju Huria. Arong do disi paditana. Molo itu salah tu nasi dan mah. Alai sebetulnya padita mah biasanya kalau di situ padita. Itu molo boy padita man yan. Padita. Orang beba perhangit. Bakai. Mamunarong hakai GKPI. Ya. Maksud ayarong do di situ dia no padita hulala. Artinya padita ni HKBP adong do diusap tak. Padita ni HKI adong do. Padita ni GKPI adong do. Jadi perlu dibuat kesepakatan dugi musik sonda ni dok ni abang nak kining ba mulai arong di sisa dapat dita di mana mengambil peran buama peran ni situan nasi yang gereja nasing na paling pokok musik ay perlu dotong adong amplop tu nasida asa unang lupa arang Pangulani Huria ada padita saya ada makan saya ada makan dita. Saya ada padita. Bahwa no disepakati halakima, HKI, HKBP, GKPI, terserah. Contoh nak mau ngapa padita sian HKBP, situa manon sian HKI, doot na sian GKPI, doot na sian nasin. Iya. Samarsagi,
Betul, nah, betul. Marsagi matong. Ate Pak Apul. Oke, oh lolo. Marsagi mamat kamu kan. Unak pula dong atong contoh na. Ngasih ani pendita, ani mesti situ na kan. Unang berdabal-dabal. Oh lolo. Era na orang naik. Akhirnya dia magambar. Oy, Akhirnya dia magambaran di pendita yan no. Amplop na. Ate Pak Apul. Apul pendita hera. Udahlah, no dihuta mata ba, di sana no kan itu naik. Oke, Di hutan mah dihatai, unang pala di Jumon. Iro, alanat tong di lapangannya saya no ni, maka tayo do hitan no sahala, mga rahok kalahi. Alarong dorade si pangaro si Numon. Susu bagas nami may hitamak padita nami, pangulan di huria nami, iro tong norot tatong. Jenon namangan di hutan makan siang makan. Iro, makan siang. Makan siang makan di hutan. Siang namanya era siang nama nangi. Iro. Ay so haunot to iko partakok ni mata ni ari di ba ini na pereta ka batu pertama ini. Itu na tua-tua. Ada nah memang itu. Pala jam 10 niya natin. Iya. Sa Jomat Charo, jam 11 mangan. Iya. Baru arpe arang pe hira-hira na tengok tu. Na majora isa kamu permedani na man mangi. Nga ora ko narito tulu mo bili ko nang ro sa meda nga di ko narangi. So mo tamang sa dia. Abe. Ayanggo Kamu ha. ora kamu dua man naro siya ni. Di mo habe. Molo ha merong do sanono no 12 hal ala do dul-duli. Anak burung. Anak buru. Dua mama. You know? Dua mama, 10 baru diduli. Ini maksud mo ay? Orang kamu dua mama. 5 mama. Nah jelas 2 mobil lupe. Nong jelas. Kadang do si Rinto, terlan no marit de mana tahu orang gabiah. Dalam ningolu masuk kotak-kotak. Pula barat de beso. Gabe ronon sound system menung gabe rong repot. Apalat tong habisian habi-habi soalnya. Bui men. Oido. Telepo pesugut. Isi huruf parideta. Si Rinto. Sirinto. Budak parende sih. Ai abak situon bui lo parende o. Ada pemula di mana? Per Jakarta. Jakarta kan dia mana? Era sudah di DB. Kamar Madinah. Oido. Mak arobe. Ate abang sabar din na jo. Baru Hari tanggal 15. Mik. Nambah mik. Lang buhay tanggal 15 ba? tanggal 10 no boy. Ala nama jotong ala niya. Dapat dulu. Oke, Peng. Padahon. Jadi Kurang tidak bulan-bulan. Dapat 2 tahun. Do hutan namin mo. Ba Holland tagi yang masyarakat. Oh. Betul. Ay orang tangiyak ko bang sa tonga ni ulaw ni. Mau lihat ya, Mak. Gimana urok ko? Ini dengan alas roha sih. Atau sa tonga apok sa konway ba no luar biasa ya. Maju dengan maju betul. Ali itu baru bulan-bulan dia ano biro. Oke. Dapat siap Tahun narokan. Kusudi may taro. Ang di ulo bulo ni paksado sudi do pa olip ko paksaon do. Ate olip. Yopong do. Dito tong dah. Mululun na balagay do. Di Ido, anggo di si ko paksaon do sudi. Kurang ropong do. Aron no perham apa apul. Ay, hera sorong biro lah bang, bolak kana orang nen nun mungkin, nun ya satu kinayak ka tumersu ra bolo kalau na tinggal si informasi kono kan si korelasi nota. Oh, lo komunikasi mahita satu komunikasi. Komunikasi yang intensif mahita. Unang turmuro pa mo malam-malam. Oke nga boy Pak Apul mengundurkan diri teh. Unda luja biya bang. Ate.
Atau lema rak lu jadi itu sudah kiri wama, aneng mudbit. Oke. Selamat malam, Mak. Ate, horas berapa, Apul? Oh, horas. Kita hira dulu halak dulu. Jadi tinggal menghitung peserta nama kami. Lo mau konfirmasi no tutarutung, mau konfirmasi turian nauli jumlah ni peserta. Pak Putri ba ingo mama transfer peng. Lo manur bunga. Lo mangiti baterai ni drone. Au matang drone do nang sona surprise dun no dita drone so dir no gabar nyo narakro. Jadi drone atong kumulay dun noon mulai siya Pak Put. Mulai sa Simanuban. Ila ate. Baterai na rolam Tidak kelemahan ni drone kan holan melakukan hola boy 25 minit do satu baterai. Tapi macas nalilingan. Jadi yang boy dua baterai ini. Memang dua do baterai nak. Kasatok kipetongan non masuk main di mana di Simanuban. Main teman muse di Piabagot. Baru main Marsigotom. Oke. 5 menit peto. 5 menit di Simanuban, 5 menit di Piabagot. Baru no di Jajiraja perlu no ni. Asal mo nang sakko no si Jakangi. Bangun bela. 5 menit penon atau 5 menit mana di baru si Gotom mak casma borng ini. Main masukut di Riana Udi di PT. Riana Udi di PT bah. Raja. Do tayan non konvoy ni mobil kan no buti law borhat kotak bay nomor tok pemberangkatan ate. Oke. Law borhat Para apa? Daang tong mulai para apa dah dang ada hubungan. Di zaman no tong Riana Udi. Ya mulai sa cilak kitang ni mo ma. Mulai sa cilak kitang boy. Konvoy makan borhat mau butikan. Boy. Lengkap mabay baterai na to. Ay mulai nga pasti dapat cason full. Era so ni be so la doga be Kung namatak gigi. on la mata be la be Kata yun no. Aso na mari pola te. Ang ido Permeda ni? Halo. Tu Permeda ni bodoh orang jawab pang itu aja kamu. Apa itu? Mabopote no habis ano maksudmu? Kamu jo kau si Cianesa Mardina si Takaus. Dapat tarifin na murah-murai. Masih bayar di mana biar 20.000. Asal. Iya. Bodoh tong. Asal dinas. Usaha. Ay balik-balik kita non 20 harak, mga 25 harak ni kumajo. Ni bayar pen no di sana motori. Pas dia. Sasona suman. Sasona kompak ibarang Jaway. Nganek sablon no, gula-gula kan kula permintaan. Mas sablon 10.000 do. Waktu na nga do. Ang dapat bi. Masa balon. Asal masyarakat kapita. Babara habay non. Kura-kura ninja. Ayong go boy datong ni sablon do pe. Mang na dia man non. Wala suboy be. Polos pa sa ngoni polos. Unang margahu mo na marga bari. Polos pe ba disis. Harga 20.000 dong di Medan ni. Ini abang Tanesha Nesia Mumi. Daang be. Ay paso abang ni. Kurang udah kenalan ni si. Alang kanan ni kurang di sino ni. Dibu nomor lusin ni tok siya na. Dua lusid do coba kaus. Harga 20.000. Di sablon gabar ni tugui do nemu.
Kalau sempat atong niya diga mantak marah. Raksa nga bisa ni ama kwa. Arana Ay hatok-hatok dulu main nga bang masabal ko rin. Pak dope ya, cepat dope bang. na. Atau sedilin makerjui. Sugot tanggal 10 te. Dua lusin ang tonga to hoy. Unak boleh sabulan na itong imana. Di hot print, hirana rugosi, arang ko itong Jadi di gambar ulah itahikan tugui di gambar bercolor berwarna, alai di mirror mah. Jadi di stempel masih di print hot print. Arang gay. Oh. Anggoi holan saya namang gosok na julu manggosok. Oh, ya betul. Ditempel ya, hera nama nempel song ni. Oh, holan ipi ako buti ito rigosok sa gijang pidda di gabari. Oh. Dan ilmu kebatinan bayan mampai ni pindah bangku to. Ilmu kebatinan. Dak pola to unang markebatinan. Kurang di. Papindah betong. Olah sebatas papindah gambari do. Pola. Tapi memang boy do tong ada bersama teknis ba. Sahira nama sebelumnya di mana sih ya? Dah, nama sebelumnya di mana ya? Nama bersama teknis. Ane partai kan 1000 biji olah sedari di. Putri. Angguri. Dia siapa? Put. Yup. Chandra dia. Tidur. Pakai kamar mudum. Baru bulan kelai setebing. Halo, mau di kamu na dua lusin dipakai pangarapto plus panitia na di huta kula 10 halak dengan dong. Kalau palak dong. Ada bu ide on. Tidak, teran nasmat do tutuba. Ido. Dia duluan non lagi besudi rumah hidup. Bahagua museba nak. Dua tong di hari H, memang ikon cetak kota tong kaus secukupnya tu sudah. Asetnya ya bang. Saya 100 biji 5 menit di. Pas di bang nih pas di. Iya. Catokin di. Dak songor sabol na julu be kejoli jomur. Oh lo dah. Gede. Kalau dapat video gabari namin. Kamu ludung jadi dok kiripok kamu saya ada. Tawa dong lubi deh. Oh lo lebih nih. Untuk Jawa untuk Indonesia bagian timur Batu Malang makripo muna. Oh lo. Jadi. Apa yang membagi? Ada permintaan. Aku setuju do. Hamuna mulak pangaratoi marseragami dilihat tu panitia dari huta mengenai 3 hal lagi. Ngalas rohani HP harganya 20.000 do. Iya. Itu, warna putih dotong, mana murah? Warna putih. Bagaimana toh? Artinya 25 nih mu majorpani. 5 bateria teh. 5 bateria nah. Oh iya, oke Pak, oke yuk. Oke Pak Olin. Oke, selamat malam mana. Oke. Hola. Oke. It's. Tapi bateri ini mah ada lewat. Dan bateri ini ada lewat. Oh, Arab yang sete. Di berap taruh yai kau si baro. Ay bina udah tuh nak himboy do bang idu tuhang permeda ni mana niku. Ano pikir aku buat pote sanon. San pahay naman noraku. Bayang goi siano perong di. Ngojo nok tu pahaya deh. Entong nangi. Baju pang mahita si laki tangan rokan bagi makausi. Berangkat. Tuh tinggi. Ay datong dah. Jarang boy pikiran na bisa minggu jay. Ay barwa mar minggu be. Ay marsugo nama. Ay do. Luarin na namin.
Sabor nginom mo yung pinikiran natin. Ay wala mutus alay sa kono may wala mutusambu di butora mo na marlusi ni harga 20,000 nga. Unang mo na sablon, alay mo ketik muluboy do di sablon, marsablon ni mana non. Pamolate mamulok suwe pe holan martina soni pe hita nga mantap. Kalau ukuran na no berbeda-beda. Bae ma ukuran na 2. L dohot XL. Di dong ngabubi. Satu nga babaen. Satu nga XL. Satu nga L. Ngay sino ni? Satu nga hado, satu nga lusid doon lang, bisa puluh dua lebih. Satu nga kodi. Molo 2 lusin atong basta 12 matong. Salusi mem Pinikiran mo siya. Mati bara tutui. Pinikiran di survey mo dyan noni. Pinareview mo lang nginom. Uy, men. Oke. Anong lupa na perlu? Jadi los anadang dohot amak situa per Jakarta tu napak tidak sodo datu uta. Las bahan mabang tangiang borha-borha ni pangarat to madapot to bonai pasogit. Oh iya. Los ima panutup na. Itu na mga orwa. Ina ma, sarong bindas na tao Pala, ya. sa mama daw, ngayon ina ma. Ina ma ina. Kaya mamikiri ka usoni, kung ano konsentrasi di ba tong? Tanggal 10, tanggal 10 Pak Borhat. Tanggal 10, tanggal 10 wabak ma acara napak tilas. Puro sa pang-amat to, sa midam man. Tanggal 10 tulo deh. Sa pulutulo mami borhat. Tanggal 10 Borhat, ala yang Tanggal guntu napak tilas tanggal 10 tanggal 15 peretakan batu pertama. Ngayon deh. Ya. Ya kasamiran sa tarutung sa siyatara deh. Dihamit tong manginak Nasa di kuda, ang nasa kuda. Yakuta dong. manginak di siat dia na mami tong di parapat. Asal umuran no tuah Samosir. Jadi naro mungkin Medan, Siatar, Parapat, Samosir, Tarutung. Siap mungkin narok sebagai batu. Do nasa kuta. Isi sebagai batu. Kemungkinan ada PS Hepron. Bapak udara jadi mololo. Udah jadi dah. Si Hoden. Ayun deh. Anggil mah pinasida. Jadi, ini mak. Ina mah bang. Tayo mak. Kaya saya ada rata, artang meta. Mulai natin puji-puji di basara namin oleh Tuhan Jehovah, di batanang ng bangsa di Banugijang. Dilioko di hamisyan nasa siniroham, partikian, makatahatay, marnonang, alay, pasada pikiran, lau patulus sakam na uli na denggan di pertanda ni upunami. Asa tanda mahami tutu, nauksada, jala homa na mamsumaso hasadaw nami, makorohon na uli na denggan di paranguluan nami, di parsauran nami, di aka inganan nami, aka nadi manang nadi dia beli Tuhan. Jala homa na mga liod dami na sumurong, miyad di ati-ati rohan na pikiran nami, di parsauran nami. Asa na parsauran na tulus, na inalong ni roham. Ibaga sa partikular nito ko pasat nami sa nasakap ni roha nami, marhiti panitia, neng borkat. Tuhuta, tubo na pasugit, lao, paujakon, aka nasinakapan ni roha, tarang rapdohod hula-hula nami, putagalong, sinito nga tabunan. Darong natarpatupahami sa karibino namin alay, marhiti si dolong ni Rabulo tulus salhu na ahan na usak kami hami.
dinalau mamiakon betujahat di hari 15 rin nanengro. Jalaramoti ma perdalan ka nahinahulungan ni roh nami sa utusan sian punguan, sian poparan ni po namin saladatu yung panitia, lo akai se penalo na nalau tuhu bona pasogi dali Tuhan. Padahal para marani dengan tori waswa hulu menakteni percahat. Jalhoma na batiur kun salu na perdana sida, bui nener uli cupang nasida jala diulahon sahar rodi tanggal 15. Upasa tami terlumubi na dihuda li Tuhan ala dirajumi rohanami do nasida do sijaga hutan di bona pasugit. Leo dinasida saya dani roha masih amina min son la pani magawal masih tukul-tukul son so di robian dia katahin na uli na dinggan koma na mangaramu dinasida li Tuhan dami na sumurungi mangihot nasida asa takas dinawar hamarangi lahu mangulaw na kanadinggan terumubi sakap ni rohana. Borginon nunga makatahatay hamilitukan paso-paso misalu nakaparbuin ni hatan nami makorokolas ni roha di hami tawa sa hapon di kwarmo dia kadungan nami nasubur pedohot marsaur di bagas sa tikyon dia kaparsahiton homa litukan napamalupon kana marsa ko mana mangapuli akan marlas ni roha tong marlas ni roha di bagasan guaramo nabadi diari tiki dohot ulenaya sinakapam bodo hami musemar sahur. Asiru ham di hami li Tuhan orang madosa pangalasun nama setama hami managa masih dolong dalam nokpina dari midihan. Marhiti tiana holongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami upa saat kami tayang pangiduan nami turu pamula bagi asin ni rohan Tuhan Yesus Kristus tolong ni roha ni tebata ama dot parsaoran itu berbadia ma nawang haramoti kita saluna. Amin. Amin. Oras lira. Oras. Amin. Jadi nggak boleh lewat si amata sekretaris teh.